Itambia serikali ya Kenya ya kwenda kuya kwa kavinda enendi mande ya Amerika alama umete ndi ya Kongo kumana na mwisho wa Ebola ni atomuti ni muteti wa chama cha Wiper kumakiloni mbunge cha Kibwezi cha udhuloni wa Sua County ya Makueni James Kimandi Mbaloka ulawaseki tambanga nene kwa madhayo ma Kenya ainene akisioni cha Ilatu wodini ya Ngumo vala evikite cha dhini cha kukwata mbau mwitu Mbaloka ni waseni udhuku serikali kulea kwithwa na moloto wa kusuvia enende make kumana na ula wina muisyo munene na uwaite utalo munene wa enende kavindane kaukoti wa yulu ni waungamia kwa kavinda eseso ya kwa va Kenya vandu va kuya enende asu ma US ala mena Ebola mulei mulinge na ilivoti kwa withiano lokaine na masaka utetino wa koti wa yulu vanthi ya Kenya kungamia tambia ya kuthana kalantini ya uma Ebola manthi ya US na watula mutete mbia ya serikali ya SML tekwikia malawi maine nthi make muisioni kumana na wendi wa mbesa Akipio, which president will allow people who are sick, suffering from Ebola, to be brought into his country? Which president will allow that? Aki, which human being will sit down comfortable and allow people who are sick, suffering from a deadly disease like Ebola, to be brought into their country? Which president will allow that to happen in his own country? No lot na kuitikila aki anume ukwene Ebola makaendo kuwa kumanza makaeto ndizio aki we mundu wete weke la genjamu mbozi. We have a problem, a very big problem. Kavindane kumba lukano wathuthia nendhile mbetani ya ukambani kungamana ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka masembani Mark Villacho president wa nthi ya Kenya mwaka tuendete ulominite kulilwa moko na utalo munene wa enenthi na atongoi va nthi ya Kenya mundu wita wa Kalonzo wa Musyoka you no take ama za masiasa pe andumeta wa Western mendo support masupporti de Kalonzo Musyoka andumeta wa Ekuyu ni mune tujeta na cousins all them support it all inde mungu ateno kumaanisha nenda okulia na enyo anduma ba mune na ngumo inyo mwaziata ati anduma ngumo mwaziani jao kwa mbonine gongo mwaziani jao mundu sio nuku waziana situ doise ni jao inde ni kama natigo ongi na watula mututo nguwa kilio bunge cha Kibwezi West County ni ama kuoni uloku watatawonde tofathukanu na mawendi maene ndhim tu lazimithia mheshimiwa wa moja na maana eli atotavye basari jito yenda hapa uno watinzi yengi ilo kwa jenia we'll go to court na nengo mweta mweja tuende baya nundo for mwila itwa ito kwa auditor general na list ya ndo uno makwete basari isi ndo ilo tofauti kilazi keka paka walangi na kenya andika utakina akiwe na choke nekiwe renovation uwe paka langi na uti andika ni wakie esabu ili andika tayakiwe na lio tina ureki yada pesa yetu itaibiwa this time round palio ndonge mwete aki Mutongo TV kuma Ilatu Ngumo Kibwezi West Makueni nyenetwa mulei Mulingem